Ibihe byiza kuri mwe mwese mudahema gukurikirana ibiganiro byacu. Twizere ko mwamaze gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro bitazajya bibacika. Ikigo cy'igihugu cy'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera RFI giherutse gutangaza ko muri Mutarama 2026 kizatangira gupima uturemangingo ndangasano ADN tw'abangavu bamaze ibyumweru biri hagati ya 6 n'8 batewe inda, kugira ngo hamenyekane abazi bateye, bityo babone ubutabera hakiri kare. Muri iki gikorwa hazajya hifashishwa uburyo buzwi nka Next Generation Sequencing, buzwi nka NGS mu magambo y'imine, aho hazajya hafatwa impagararizi y'amaraso y'utwite, hafatwe n'uturemangingo two ku munwa tuzwi nka chic swabs ku mugabo ukekwa kuba se w'umwana. Bizatuma hasesengurwa ADN yavuye ku utwite n'iz'umugabo bikekwa ko wamuteye inda, hamenywe niba ari se cyangwa atari we. Ni uburyo butandukanye n'ubusanzwe kuko ubu iyo umwana asambanyijwe bikamuviramo gutwita, hategerezwaga ko ibyumweru 12 bigera kugira ngo bashobore kuba bakuramo inda. Iyo byemejwe n'inzego zibifitiye ububasha, cyangwa se bakazarindira ko uwo mwana azabyara, hagapimwa uturemangingo ndangasano tw'umwana wavutse, hakamenyekana uwamuteye inda. Ni ibintu bizagabanya ikibazo cy'abana baterwa inda ariko ntibahabwe ubutabera. Mu mwaka wa 2024 hakusanyijwe abana batewe inda 22,454 bavuye ku 22,055 mu mwaka wa 2023. Benshi bari munsi y'imyaka 17. Imibare ya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango yo muri 2023 igaragaza ko ababyeyi babyaye 16,650 bari hagati ya 18 na 19, 5,354 bari hagati y'imyaka 14 na 17, mu gihe 51 bari munsi y'imyaka 14. Icyakora n'ubwo imibare ingana uko, ababigiramo uruhare ntibahanwe. Muri 2023 na 2024 ubushinjacyaha bwakusanyije ibirego birenga 3,625, ibirego 1,613 nibyo byagejejwe mu nkiko. Mu bagejejwe mu nkiko abantu 1,711 bahamwe n'ibyaha, mu gihe 911 bo bagizwe abere. Mu ntara y'Iburasirazuba hagaragaye abana 8,801 batewe inda muri 2023, ariko ababigizemo uruhare ni 70 bo bari bamaze gufatwa kugeza hagati muri 2024. Iyi mibare y'abana baterwa inda ikomeza kuzamuka, ariko ababigiramo uruhare babiryozwa bakaba bake. Nibyo byatumye hazanwa ubu buryo, nk'uko bishimangirwa n'umuyobozi wa RFI Dr. Charles Karangwa. Mu kiganiro yagiranye na The New Times, Dr. Karangwa yagaragaje ibizitabwaho birimo uko iki gikorwa kizajya kigenda, uzishyura ikiguzi n'ibindi. Dr. Karangwa yavuze ko ibi bipimo bishobora kugaragaza se w'umwana hakiri kare, inda itaravuka, kandi ntibigire ingaruka ku mubyeyi cyangwa ku mwana uri mu nda. Bizafasha abashinzwe iperereza kumenya vuba niba umuntu ari we se cyangwa atari we, binatume iperereza no gutanga ubutabera byihuta cyane. Ku bijyanye n'uzishyura ikiguzi, Leta y'u Rwanda biteganyijwe ko ariyo izajya yishyura ibizamini byakozwe hagamijwe gushaka uwakoze icyaha. Bizajya bikorwa binyuze mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ni mu gihe ibizamini bikozwe ku bushake bw'ubishaka, ushaka izo serivisi ari we uzajya yiyishyurira. Ibi bizamini bigengwa n'ibiteganywa mu itegeko rihana ry'u Rwanda ku cyaha cyo gusambanya umwana n'iteka rya perezida ryo mwaka wa 2023 riteganya ishyirwaho rya RFI. U Rwanda ntiruragira itegeko ryihariye rijyanye na ADN, icyakora ritegerejwe kwemezwa n'inteko ishinga amategeko. RFI igaragaza ko amategeko agenga uburyo bwo gukurikiza amabwiriza asabwa mu bijyanye no gukusanya ibimenyetso bya gihanga, kubungabunga ibimenyetso bya gihanga kuva aho byafatiwe kugeza bigeze mu rukiko, n'amategeko yemerera ibimenyetso mu rukiko bizakomeza gukurikizwa.